Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. As a parent, I know my child needs more space to play and to learn. A school which learns him better and teaches him better, where he finds live models for love, affection and dedication, where he can nurture his individuality and be a future leader. And here's where I stand. Blessings International School, Tirukurakkundram, Chengalpet. For admissions, contact 9688 811 801 73730 Ka Eastern West Fan Club Forum haka United yang arja aflai. Kalapan ha perdana ikalumpung ila kai football kabalate kung second edition Eastern West Fan Club Football Tournament arja aflai. Ya kabala pulang hamadan dom maulum pendeng umyong mairang. Hakabala dan Prat League Fan Club. Ibari syabenta ibakentup ika PSG mairang, ka mairang Seasons, ka mairang Blues, ka mairang Kopites, ka mairang United, ka FC Bayern Fan Club Miglaya, ka mairang Cools, pat ka mairang Gunners. Ya kana mladu hakani gelumpung ila kai football ayora da FC Bayern Fan Club Miglaya. Kabalalaan pulim no ka mairang United na San Lasau Gol. Haka jinga kun final ringkat ka jinga shoot tiebreaker. Hadian ba jinga kun kalapoi da jinga kai Marchi Gol. Ya kana top scorer ayok kur da urang ila kai jong ka mairang United Samuel Elkinchi ubalala ban tap khandai gol na San Sien ila kai. Ya kan gelempung lapan ha perda do MDC barem jong mairang nong Clark constituency ba Equator norang hakba kolero ya jingki ustad jong jing ila kai football hapo Eastern West Khasi Hills kabala laru ban penmi ya we orang ila kai yo bala tek perteng ku Samuel Elkinchi ubala yo ban mi khmat hadu gelempung ila kai I League. Saki Nagalang Jomi kumki palma sebelum ki sobadas ya kini ki atlet teams halaki jom tingisha joki kedepan pau shisha ya ka sok ke baki kiran bat ngai ya ka jenai joki baki jiksa joki ban mikmat na kini ki atlet ki club Bagay bersaki, nabi pasukan jam kami kesilikai, dalam kaba internet sisa ada kata-kata, harga nakalian jam kini atlet teams, players kita yang kita ka sporting spirit, kemisim jam kesilikai, harga kita terpau, harga jami kami palda, bas kini kami kesilikai, awal kami kesilikai ini, baka bayar absi, besi kalau ya chance itu lightning chance na benta banmo bantabur kenway semula ya kaban penorong hakanika fast half berumah bat nuliskan bana yang beratni kilekai kambha nomor hal silekai tanggungi kejok bat kaban dengan tip manul banjok manul bandran te kecilekai bat yuna banlan kalau beritahu sisa halu daftar nasusuran Bangan ini bagi kita sama kejoni jauh dari kedong wahab apa kanika Eastern West Council District kan lagi kisah
Kilanan Kiustet ha kejinga kai football kejongki. Isu-serong ba hari ni ka Manchester United Negara Negara Way na ki rangi leka berpanam jang kajla segi ba Samuel Lindo Kishi dalam matlaman itu way na ki player Alik berikut nak ring ke klub nanti nak po Kashmir makin kuat kan Kashmir. But nilai yang kejengah, kejengum sisa yang balik ha kebabon kami kematch ha kaba ulajua penglu ya kemudian afterma ha kejengah kai ali. Deh kami kalau kebentar klawe bagi susron, kami kadang bertan, dia bersih kipres kibatret kibanikman, nak ikut paper hapo jauh kastir bak sabar kunju nak mentak kami kai ali. Karena mata tiang dulu, bangin dengan susu, ya ikut sama kisah nak dibawa katain, kita mikman, na kiwai pat ikut kita berpercaya, lagi long hagi nunggu kisah kai, kita apa setiap pat sabar kunju, anggorin sekuntu nak mentak ikut sama kisah ini, kita ni kesal kepang beberapa ayat hikmat jadi, batin soha. Bangkiar naik kecimlin kesnil, lalu kuat balau susah, udah press bertret, udah percaya kembali yang sat beberapa ayat ini. Kau kecimlin kesnil, lalu lalu hapwai, lalu bersikat, lalu hidup kecimli, kita berperai, kita tak ya kalau beri kecempi. Pada resultat sebenarnya pada ini kau sama ini hanya cut pemerintah kelebih kita ekspor betul ha kami keluar berkejut kebentar. Dari semua barang, baka tinggal kai sport kadang goloi na kebentar. Kalau dia okam jam na kebentar ikut sama ini kira akan yang halak kijongki. Dengan kuah ya kami kenjong show ya kami ka jingkram kejonga amal bentang sakipat ya ka jingle kai jaka second house apa yang kini artillery teams baru lepas malu baru ya kena malu hakani kakenti kebentar.